Voice out. Voice out. Voice out. Voice out. Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Voice Out. Cakap je. Assalamualaikum. Tante Remas di sini. Kita dah lama kita break juga Lama. Dah cuti tahun, cuti beranak, cuti kahwin, semua ada. Kahwin? Taklah. Masih sibuk syuting lah. Banyak syuting hari bulan lepas ni Adalah alhamdulillah juga dengan pindah randah kan. Dia tengah unpacking dia punya rumah baru. Unpack rumah, unpack orang, semua. Jadi tengah sibuk lah. Kan. Okay. Few podcast ago betul ke bahasa ni? Kita ada like I say, kita ada tema wedding. So the first podcast of the tema wedding is a kadi kita interview. Masa tu Mas tengah shooting. Jadi I got another co-host lah. Mas is back. Yeah, Mas is back. Okay. Mas is back. Macam Malik is back Okay, kali ni our guest is kena mengena dengan wedding juga Mas. Ya, wedding industry, semualah. Dia ni is the nadi of a wedding. To me. Orang ni dia punya tugasan dia. Dia diperlukan lah actually untuk memeriahkan suasana untuk itulah sesuatu event ataupun persandingan seseorang lah. Betul. Actually Bukan actually salah satu terpenting jugalah kan. Maybe siapa orang dia siapa dia punya position tu. Position Position tu. Dia punya title very simple. He's the MC, the DJ, the wedding DJ for that day. Seorang DJ, seorang MC lah. MC. Yang memeriahkan suasana di perkahwinan seseorang. So so kita panggil I've worked with him for many years. So kita kadang go crazy together. Had fun together Have fun together. Let's welcome kita punya brother Alimin. Brother Alimin. Datuk Alimin. Taklah Datuk. Belum lagi. Belum lagi. YAB dia tak. YB. Tak adalah. Selamat datang Alimin. Terima kasih Abang Panji, Tante Mas boleh panggil Tante Mas Boleh menjemput saya ke Voice je cakap. Voice up cakap je. I think like Abang Panji said, I've been working with him I think about few years back together, and memang alhamdulillah all our event kecoh. Meriah, happening. Betul. Dengan adanya somebody additional akan kita Nora Siapa budak Nora tu Nanti kita introduce dia. Paling kecoh tu. Hari-hari kali-kali minta aku gula-gula. Nanti aku cerita. Abang, saya minta gula daripada abang tak pernah dapat. Pasal tak sweet sangat. Aduh, live ni. So anyway, kita jangan lupa siapa yang taja kita tempat ni. Kita nak wawakan. Nanti kena marah Kita nak wawakan about kalau korang pernah dengar Wiyaman Bridal. Wiyaman Bridal. Jadi tempat yang kita buat podcast untuk hari ini, disediakan oleh Wiyaman Bridal. Tengok baju koleksi dia cantik-cantik. Apa-apa boleh tuju ke Facebook dia, IG dan segala-gala yang ada platform. Dia ada Panji sendiri ada collaborate dengan dia. Kita ada very nice package, affordable package. Korang check dia punya IG. Gambar-gambar tu mostly for me also lah. So korang suka, korang minat, give her a call. Nanti kita jumpa kat sini untuk tengok baju-baju sebelum kau sign. Very nice collection dia ada. Anyway, thank you to siapa lagi namanya? Kalau dia punya owner is Wiyaman Bridal. Thank you bagi pinjam tempat. And thank you Wia juga first time datang ni. The first guest kat sini. First time kita buat podcast kat sini. Alhamdulillah. Actually the podcast kita dah plan lama, tapi alhamdulillah terjadi juga
Masa ni kita Apa dapat ni? Setelah sekian lama nak nyanyi pula. Nora nyanyi sikit Nora. Nak nyanyi Okey. pula lah. Okay. So kita boleh teruskan dengan soalan. Apa soalan dia? Dah kahwin ke Soalan. belum? Abang soalan gini very sensitive. Ramai yang memandang ni. Sebab saya tengah live ni, ramai yang melihat ni. Orang dah share ni. Jangan lupa like, share, kasih gift Kasih gift kamu kasih gift. Kau ingat aku dah Baru cakap tadi. We just share about the gift. Apa ni? Sila panggil Aliman ya. Alimin. Okey, Alimin dah berapa Ni pun lama? boleh kalau nak. Simple dah Amin. berapa lama sebagai DJ dan ada pengalaman yang ada lah. Alhamdulillah. Ceritakan. Okay. Apa ni, first and foremost, sekali lagi thank you to Abang Panji and Tante Mas menjemput saya untuk ke podcast ni untuk berkongsi lah tema wedding, and also I was quite touched, terharu. Abang Panji cakap nadi suara. Oh, jarang dengar word Melayu ini. Nadi suara. Orang panggil the voice kan. Itu orang Melayu mah. Nadi suara. And Alhamdulillah dah berkecimpung dalam bidang ini selama almost 22 was 10 years. So 13 years. Kau? Dari umur berapa tu? 13 years. So umur berapa? Dari umur 30 tahun. Dah kahwin dah masa tu? Dah. Lama. Dah. Apa ni, kira late bloomer lah. Kenapa nak join DJ, nak jadi DJ MC orang kahwin ni? Okay. First jadi DJ. First saya punya cita-cita, saya ingat saya punya cita-cita dulu. Kalau I think during our era, during time saya muda, kita ada apa ni, Liga M. Singapore participate Liga M kan. Okay. So saya selalu apa ni, teruja kalau orang jadi komentator dekat radio. So I always have this amazement kalau macam dorang describe that match in the radio, and they make it feel like you are at the stadium. Jadi dari situ terus macam minat cakap, how does just a voice can create this atmosphere. Dari situlah so minat nak jadi commentator. Initially nak jadi commentator lah kan. Minat bola sekali. So apa ni, so ke arah situlah. So dari situ minat then dapat peluang, and it take me quite some time to really like macam into, like I said, I start in my 30s. Apa ni, to actually get a chance to apa ni, buat wedding. First time introduced to a wedding scene when 13 years ago. So that was my like macam first, and Alhamdulillah sampai sekarang lah. Yang mula-mula buat tu gementar tak? Banyak salah, tak sembarang je Tersasul-sasul apa Hentam promo je lah, seakan habis sampai pukul 6. Okay, I remember before that gig, I remember there's one gig. Dekat mana tu? Maybe okay, it was at Clementi. Bawah blok lah kira. No, this is venue kira my first event my first event is not wedding tau. My first event is perjumpaan raya. That was entrusted to me by one of my friend, because she knows I love to MC. Tapi she don't know that I don't have any experience. Don't have like macam, okay, diorang macam, okay Min, kau boleh jadi MC lah, kau MC. So like macam okay, kira cabar diri ni cabar diri. And apa ni, that was I remembered that so well, because when I balik nangis. Kenapa nangis? Kena marah ke? Yes. Okay, I was apa ni, kaku. Don't know even what to say. All my script dah hancur-hancur bocai. Then I think halfway there's actually someone took over me. Sampai gitu sekali you. Yes. Because I really fumble habis. Kira dah macam lah. Macam nervous. I was so nervous. Macam the DJ was like, apa suara kau mana. You can see they frantically macam, tu tak nak berbual. Then aku pun nak buat. You cannot think apa, nak berbual ke atau macam froze ke, macam apa tu? Macam froze really, because this is my first time facing the crowd. Kira very first time. And it's like macam, you know, it's like I don't have anything, just terjun macam, you know, like macam just do it. Why I balik cry? Because of course I feel like I done apa ni, feel rabak lah, feel miserably, feel habis. And the comment that before I went back, that was the comment that I
till now I masih etched in my mind. You're not even worth to be paid $10 to be an MC. Just before I go back. Just before I go back. That hurts. Yes. Biadab ya. But that's the truth. But you cannot Tapi perform. itu jadikan kata-kata semangat. Yes. Yes. So from there macam you learn, you take, macam slowly like macam I find ways macam okay, how can I improve? How can I like membetulkan. how can I like betulkan my craft, like how this craft going to work. So this is slowly macam I did I think I said Abang Panji before, I did approach few of the entertainment. And I think I also received quite a nasty feedback. Dekat, why you want to come? Why you want to join? You want to take my rice bowl? That was Dunia ni given to me. kejam ya Dek Non. Kerja-kejam. Itu yang dilontarkan lah. Yang approach you Otai. This kira entertainment otai-otai lah. Entertainment otai-otai. Those that I saw in my Facebook, macam dorang macam last time kita tak pakai FYP kan. So whatever come out in my Facebook, entertainment ni. So ikutlah, I follow, then tengok maybe I can follow them. And also my text to them also, I say I don't want any payment. I just want to see how you guys run. I just want to see how can I like macam, because I'm very interested to know. So I was rejected. Some even like macam no need lah. Tak apalah, ni pengalaman hidup ni kan. Perjalanan memang tak mudah. Like Tante Mas, I agree, memang tak mudah perjalanan until I really remembered 12 February. Wow, detail ya. 12 February, ini detail. betul impak kan dalam 12 hidup February dia. 2012. Wow. 12 February 2012 kata that's dia. my very first wedding event, and I also want to say thank you to them lah. Terima kasih tak terhingga. I will always jasa baik mereka didik me from that day onwards sampai sekarang. Which I berbesar hati and also bersyukur sangat because of them. Is where I'm standing now. None other than my mentor itself, Malia, and also the husband Ilhami from MIS Entertainment. Boleh pun nama tak ada masalah. Tak ada, because penghargaan. Kalau pengkutukan Pok juga. Betul tak boleh pok? Boleh. Mungkin kasih hint lah. Ini jalan terus. Kalau betul kasih hint lah. Tak lah. But to me, them, I have no bad vibe. Of course, dalam perjalanan kita ada kena marah, dalam belajar kena marah. All this is bukan smooth normal sailing lah. It's not going to be easy to learn things. Exactly. But from them, how they taught, especially my mentor Malia, has been teaching me all this. I mean, still now pun we still keep in touch, doing event for them, helping them. Nice. Unfortunately sometimes there are time clash, so tak dapat banyakkan event daripada orang. But from them, that's where I started to where I am now. Alhamdulillah. So are you happy where you are now? Alhamdulillah, Abang Panji. Nampak bahagia tu. Very Bahagia. happy. Bang, macam siapa? Siapa selalu orang associate dengan saya sekarang? Macam? Siapa? Seorang artis. Yelah. Everywhere I go, orang akan dia ni ke? Dia ni muka kau. Tengok. Mas, macam siapa? Macam Suhaimi Yusof kan? Sikit-sikit. Versi muda. Kan? Ini dia ke? Tapi dia ni handsome sikit. Alamak, bang. Nasi goreng, nasi ambeng. Nasi ambeng, nasi berani, lamb shank. Nasi berani platter. I mean, kalau you biasa attend dia as a DJ, akan macam ada serupa sikit lah macam serupa tapi tak sama tak ya. sama. Betul. Okay, so kita pun nak tahu pengalaman manis, pahit during ataupun pelik aneh ke terjadi waktu your 13 years in as a DJ kan. Yes, maybe kan you can dalam start event mana-mana lah. Mana-mana Share lah. dengan kita lah. Paling yang pernah kena marah tak dengan Klien. Mak pengantin ni kan. Kau pun main lagu apa ni kau cakap ni? Lagu itu lagu rendak lagu ni. Okay, itu I think sebagai perjalanan seorang MC, I think one of the things that I believe we will go through. Tapi kan kenapa MC ni main lagu mendak? Okay, mendak can be okay, kita tengok keadaan juga Kadang lagu-lagu yang kita putarkan tu, can say lah 90%
90% lagu ada permintaan daripada klien sendiri. Yes, nowadays dia bagi listing sendiri kan. And mostly even my experience dari pengalaman saya playlist yang dibagi 90% semuanya dari klien. Jadi tapi korang DJ boleh tengok nak hypekan sikit, letaklah lagu lain ke apa, boleh tak boleh? Boleh tu boleh, tapi there are times kita juga ada time where I mean kadang maybe diorang dengar ke apa lah kan. I have client don't know this one aku tak ada dalam playlist saya. Tapi kena tegur. Nanti nak kena berbincang dengan yang nanti ada Sabtu datang nanti bang lagu ni tak ada dalam playlist pengantin, boleh tukar kan. So buat salah tak buat pun salah. Jadi korang kena faham DJ nowadays kena ikut korang pengantin punya request lah. Kalau lagu dia lagu pelamin anganku musnah kerja tak boleh cakap apa. Pengantinnya request kan? Mainkan terus. Betul mas. Pernah kan? Ada juga, I mean sesi karaoke. Lagu apa yang dia selalu tapi tak kena dengan wedding? Konsep wedding. Boleh pelamin anganku musnah. Lagi? Then lagu-lagu putus cinta macam those lagu what do you call it, macam bunga angkasa tak. Ada satu lagu dia macam especially lagu-lagu orang putih. Lagu yang macam hati runtuh lagu orang putih, especially lagu orang putih. Sometimes lagu memang sedap. Tapi lirik dia orang lirik dia. Partner mati. Putus cinta. Murder case. Example macam contoh satu lagu, Here's Your Perfect. Tapi perfect ni apa? Perfect is perfect pasal apa? Tak tengok lirik dia. Kalau orang tengok lirik dia tahu it's because of separation. So macam dah lain. Cerita. Baru dah kahwin. Lari dah konsep. Memang perfect, tapi perfect in what sense? Tapi kan you as a DJ macam you tak macam feedback kat pengantin ni lagu lirik dia macam gini, okey tak I mainkan? Tak ada masa. Okay, at times yes we do tell the client certain songs. Ada yang terima tak? Ada lagu I think mostly will terima. I think it's nice to cakap macam gitu rather than nanti pelik-pelik netizen pula. Say wedding tapi lagu mati, lagu hantu. Lirik dia, kau faham tak lirik dia? Lagunya Betul. Because sometimes yes, dari segi lagu memang sedap dengar. Dari segi lagu, tapi kita kena, I mean that's why I told my new MCs, I think MCs also have to take note. We have to study the song also. Yes, we also have to do our part. We have to study the song. Memang lagu sedap, tapi kita dengar betul-betul ni lagu lain, lagu macam lagu tak sesuai lah. Tak sesuai lah untuk majlis to hear. Dan macam memang orang dengar sedap, tapi kita tahu macam there's one song lagu sedap tapi advocating gays, LGBTQ, but people don't know lagu sedap tapi is everything that. So then ada yang macam religion lain, go to the shepherd, go to the ada satu lagu I think this recently pun I was tegur juga because of this one song bahasa lain. It's actually lagu memang sedap, lagu dancing semua. And I can tell you ni lagu selalu dimainkan dekat setiap wedding. Okay. But it's actually puja Tuhan dorang. Kalau boleh dikongsikan, jadi at least pengantin-pengantin tahu. Okay, ni especially lagu-lagu Hindustan. Lagu-lagu Hindustan. Actually there's one or two song actually is memang puja dewa dia. Yes, correct. Kita sedap memang. I mean fun, orang joget and stuff, and people are singing to it, but actually is puja dorangnya Tuhan. So I do sometimes tell the pengantin, certain lagu I might omit out. This is a good point. Yes, correct. I might omit out because of this thing, because kita tak nak macam, kita pun as a part kita have to do our part. Kita dah tahu, dan kita tetap buat, still we are advocating it. Betul. So I do let my clients know, do my pengantin, certain lagu you have to all out. Why I will tell them. Then usually one or two songs lah, tak semua lah, tak sampai semua. So other than that, about songs wise, lah kita nak kena hati-hati lah. And I did tell my new MCs, those under me and stuff, please study the song.
Study the song properly. You get the yes, because you as lyrics. MC, you need to know the songs also. Not just pengantin kasih kita just rembat je. Tak boleh, tak nak. Betul. Nampak ini baru DJ berwawasan, bukan tangkap muatnya DJ tau. Responsible lah. Yang betul bertanggungjawab di atas majlis tersebut. Memang betul lah betul. Ini salah satu amanah dengan tanggungjawab. Bukan kau bayar dia kasih kau lagu, okey main terus sampai ke petang. No. Ni baru yang ada buat homework. Betul. Ya, dia bukan datang set the audio. Kau ngengok dengar bagus ngengok kau nak butakan tak. Semua kena berstudy. Itu yang kadang kita terlepas pandang lah. But it take times for you to craft this. Macam it's not immediately. Of course you need to learn. You need to make mistake first. Yes. Macam any event, kalau macam apa-apa event or anything that we do, we learn from mistakes. Betul. I also make my mistake. Macam what Tante Mas ask, what are the mistake? I made a lot of mistake. Sampai ada soundman tu fader dah ke max, suara tak keluar. Sebab Yes. Betul. Apa kau buat? Dia berbisik-bisik kat mikrofon tu. Apa kau buat? Baik kau WhatsApp aja. Apa kau buat ni? Dah nanti. Dah keluar. This is part of journey. You have to learn. Betul. Learning that, alhamdulillah, banyak lah. Saya nak cakap pengalaman tu dari yang baik, yang kurang baik, sampai menangis pun ada. At the event there's one time my pengalaman is at the end of the event, me and my soundman duduk menangis. Terharu ke sedih ke apa? We just because the event banyak dugaan. Banyak dugaan from the sound system, from the kena marah semua ni itself. Nak kena marah pun kita tak tahu nak marah siapa, because bukan dia orang marah lah. Bukan dia orang marah. Kita nak marah siapa, because the event was kira macam there's someone who tried to mend the wedding venue, but eventually it tripped the whole venue and it spoiled our system and our microphone. Ni kira macam ex-DJ datang nak betulkan Ini bukan ex-DJ pun. Ini one of the family members. Oh no. Nak pasang lampu. Itu pantang yes. Kalau you are not the official whoever vendors, walaupun kau dulu sehebat mana DJ, sehebat mana fotografer, kau respect yang official photographer, kau respect the official vendors DJ. Is correct. The vendors is already jangan pandai-pandai datang cakap menerusi pengalaman. Betul. Tapi kita have to understand, because you engage us because for a reason. We want to ensure things move, majlis berjalan lancar, majlis tak ada. Of course hiccup here and there mesti ada, tetap ada. Tapi kita kalau boleh akan melancarkan majlis. That's why we are there. That's why we are there. Tapi that why me and my soundman was crying, because the event kita dah macam I tell you, the moment the trip, our sound system macam microphone itself spoil. I have to sort it. Then my soundman have to find macam keliling cari. Kau try mana-mana. Gila majlis tengah running and pengantin dah nak walk in. Pengantin nak walk in. Then nanti to the point because the sound wasn't that perfect. Tapi kita tak boleh, kita just make do whatever we can. My friend is finding apa-apa microphone yang ada. So I just use whatever. The microphone dah macam feedback. After I make the announcement then macam I even receive that time Facebook, one of my contact, the person knows me and the person was there during the event. Kalau tak tahu jadi DJ, jangan jadi DJ. Wow. Just duduk rumah, just goyang kaki je. Tak payah nak buat apa-apa kalau tak tahu settle everything. Wow. And it was like when I saw that post, aku baru nampak kau sih. I just saw you and you said that to me. And who is the DJ? Unless you went to 3-4 event that day lah, kita tak tahu lah. But I just saw you when you make that remark at the Facebook. So I was like, wow. I told my friend cakap, dah. No, we try to do whatever we can. Alhamdulillah, majlis we still jalankan terbaik. But at the end of the day, it's just like, you drain us until like after the event, the moment cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bawa just sit down and cry. Kira macam kita macam drain tau. That event kita dah drain kita. I think may I say, Yami, you might know this event. Okay. Nanti behind the scene kita cakap. Kalau ada actually boleh cakap, nanti kita bagi tahu aja Mas.
Jangan. Aku kalau dengar darah aku naik. Turun, naik lagi. Besar kecil aku nampak kamera tu. Mas tengok. Kita kalau interview orang, kita kena banyak tanya. Kalau kita interview DJ ni, you tanya Kita satu relax. je. Allah. Tengok dia ni perempuan. Sekarang memang gitu. Dia kena banyak berbual. Kita kena relax. Yalah, tapi ni guest spontan berbual kan. DJ dah nama DJ. Abang Baji senyap-senyap kena juga. Tertusuk juga. Tak. Ini is a good comment. It's a good comment. Understand. Tapi kalau terasa pada muka lah. So anyway, ni I nak cakap jugalah. Yes. Kadang-kadang I tengok merata-rata event ke perkahwinan ke kita pergi kan. Kita bermata pun observer sikit kan. Kepo lah sikit. Tak tengok majlis orang Okay. kan. So kadang-kadang ni DJ dia macam over sikit Dia macam shock sendiri. Biar aku cakap dekat sikit, dia shock sendiri. Nanti bagi aku sikit. Shock sendiri. Dia macam shock sendiri tu. Shock sendiri. Tulis. Dia macam gitu tak. Dia terlebih mood dia tu. Cuba kadang-kadang. describe maksudnya shock sendiri tu. Apa? Entah, kadang-kadang dia punya menyenyih tu melebihi dari apa yang patut dia cakap. Contoh, Dan contoh, Mel. Contoh. Aku takut aku kena kecam lah. Tak apa. Cakap. Makin sikit follower. Jadi orang tu ya adalah. So ada yang macam berbual kasar sikit dengan orang tua. Macam nanti cara-cara dia nak panggil family ambil gambar kan. Cepatlah sikit ni. Janganlah macam very kasar sikit lah. Mungkin tu cara bahasa dia lah yang just like that. So macam dia buat terlalu santai sangat. Yang perasan handsome tu jangan cakap lah. Mas, kenapa kena bahasa yang baik? Okey apa? Yang baik. Kenapa nak kena jemput cantik-cantik? Kenapa nak kena bersopan santun? Tadi you ada pasal memang ini majlis seseorang yang dilakukan bukan tiap-tiap hari atau tiap-tiap bulan. Ini setahun sekali. Kalau anak dia seketul tu je lah. Dia buat majlis tu. Jadi kita ni nak yang sesempurna. Tadi dia cakap ini bukan majlis apa? Ini bukan majlis cowboy ke sakai yang kau buat kan. Ini majlis tak cenggo kan. Bukan tak muat. Ini orang bayar beribu-ribu dan beratus-ratus duit dan kau kena ada adat, betul, etika, betul, untuk mengacarkan sesuatu majlis tu. Kau tak boleh tangkap muat. Kalau kau nak tangkap muat, kau pergilah RC karaoke ke apa yang happy punya. Lepas tu kau nak berbual sembarang, kau boleh pasal. Tapi kat sini ada kaum keluarga yang perlu dihormat. Banyak level of ages of audience Dan okey lah, bukan kata nak dibandingkan lah, tapi memang aku nak cakap lah. Because mungkin di luar negara macam dorang ada macam pantun. Dia mula dengan pantun. Setiap langkah, setiap acara tu beradat dia. Betul. Dia punya pantun pun bukan dorang kap, betul merepek-repeknya, bukan sedap berpanjang selia. Dah macam Puteri Gunung Ledang punya pantun. Betul. Very lemah lembut gemalai. Dan tonasi suara, this is what I observe lah. Banyak pula macam aku invited guest tak. Dan dia punya suara tonasi dia bila baca pantun tu lembut lunak lah. Ada lembut dia. Yes. Okay, before kita cakap, cuba pantun masuk pengantin perempuan. Testing diorang dengan suara DJ tu bagi contoh pada korang yang dekat sana macam Mas cakap budak baru nak up tu. Kita promosi free tau ni. Jangan kita advertisement tau. Tak berbayar. Cuba mulakan dengan ambil sikit lah pantun. Pantun. Betul, like what Tante Mas cakap tapi macam angst dia tu macam dia macam nak lepaskan macam banyak aku nak lepaskan ni. Lepaskan ni. Sebab tu kita voice out. Cakap je voice out kan. Okay, jadi pantun pantun bila suara DJ pengantin masuk suara DJ sekali. Jangan this is how you buat waktu acara you, because this is your brand, your nama. Correct, betul. So it's how you promote yourself dengan cara you lah. Kita nak tahu je, kita nak tengok, because I tak pernah nampak Alimin mengajar. Selalu. Cuba bagi dia. Okay, this is one of the pantun, especially bila pengantin dah datang, masuk dah duduk walk in bila dah duduk bersanding. So before they even like continue with the photo taking session, so macam one of it like, raja sehari gembira di wajah, permaisuri hati peri senyuman, tangan berjabat di bawah riayah, berkekalan hendaknya ke akhir zaman. Nampak?
Macam gitu ada berlengguk-lengguk dia. Bukan baca tu tengok paper macam pengantin berjalan dua orang pergi ke pelangin. Oh no. Last dia pakai pantun kucing. Padu triket lari-lari. Padu triket. Tak apa, ChatGPT boleh membantu. Ya, kawan-kawan Itu actually tu triket kalau pakai Jack NG ke mana? kan. So yalah, that's what Mas tengok lah macam perbezaan dia lah. Antara moden dengan cara lama, totally lari jauh. So macam majlis tu kita nak tengok macam adat kemelayuan dia tu macam adalah, jangan terlalu moden sangat. Macam sayang lah. Memang apa ni maybe orang cakap macam like macam anyone can become MC. Semua orang boleh jadi MC. And setiap orang tapi dah talent step up, berbeza. dah step up boleh jadi MC. Tapi like what Tante Mas, I agree. Saya setuju sangat. Tata bicara kita menjalan tugas. I also very emphasize. I think you can ask my new MCs or those MCs under me or those who already with me. I always particular about how you say your tonation, your lengkok suara, and especially you say pantun. I really emphasizekan pantun. Pasal kena penuh hormat lah. Yes, betul. Kita nak tahu macam kita pantun macam let's say macam example kalau that pantun that I say macam Raja Sehari Gembira di Wajah Permaisuri Hati Perisenyuman. Like what are you trying to say? What is the occasion? So tata bicara apa yang kita cakap pun melambangkan kita represent kita represent the family, especially the parents. Kita family host. Kita as an MC, jangan lupa kita bukan setakat jaga majlis, tapi kita represent the family host. The people who are coming. Orang mesti cakap, ini kau invite MC gini, kau invite MC gini. Tapi alhamdulillah so far cakap, ni suami Yusof ni. Ini suami. Betul tak betul? Betul tak betul ni suami Yusof ni? Oh, bajet tinggi ya. Dari jauh lah. Dekat tu bukan suami Yusof. DJ Alimin. DJ Alimin. So is how people, because people come dekat, siapa jemput dia ni? Tapi Min, kita happy dengan bahasa macam ni Mas. Tapi pernah tak bro, tak payahlah macam gini-gini semua. You just go straight to the point, berbual. Sila masuk kasih duduk sudah. Tak payah. Ada tak pernah? Pernah request bukan tak ada. Ada juga once in a while tak payah nak bunga-bunga lah. Just panggil masuk je lah. Just walk in. Lagi senang kerja dia. Betul. Okay, boleh tengok tangan. Okay. Masuk. Masuk. Lagi cepat habis. Kasar lah. Tukar sedang. Itu dah kasar sedang. Pengantin lelaki masuk. Pengantin perempuan masuk. Sekarang semua Jadi on. Especially nak nikah. I think I saw this few times. Dah dapat lihat beberapa kali. Diorang main jalan je. Tak payah apa. Abang tak payah. Nanti tak payah. Jalan duduk. So kita bukan nak cakap kita nak macam baguskan, tapi kita nak raikan, especially time nikah where people want to see or being part of the nikah, jadi saksi semua. Jadi kalau kita announce tu, kira macam is the moment tau. Betul. That moment start of the celebration, the moment where people like find wow, with the background, with that announcement and stuff, then people macam focus on you. Then you just come in, duduk kat depan, pengantin dah kat depan dah, macam you know. Correct. And it's not about the optics saja tau. It's about ada videographer. So the video man will capture that moment nanti. DJ announce, lepas dia masuk cantik macam itu. Kalau kau tak follow dia punya cue, tiba-tiba dia mau masuk, dia punya flow of video tak cantik. Betul. So you, because we want to create that moment. Kita kat situ pun bukan setakat jadi the voice for the majlis, tapi kita want to create that moment where it's memorable, especially to the both bride and groom. Betul. Especially this start, nikah is the start. Memang nervous. Nikah memang sunyi sepi lah keadaan, pasal semua tengah fokus dekat pernikahan tu. Waktu tu lah bila ada DJ yang pandai susun kata, it will be very beautiful. Betul, agree. Towards dengan you punya video semua. Yes, correct. The vibe will be good. Macam betul.
You paid these people. You paid their almost 1,800 whatever. You pay the videographer. Let them do the work. Make end of the day they deliver cantik-cantik. You just follow je. InsyaAllah a good one will deliver you a very nice flow. Yes. Correct. Important apa ni, perjalanan majlis flow. Kita nak semua jalan lancar, semua in order, semua like is a moment for, we create a moment for them. Yes, itu juga dorang pengalaman sebagai apa ni, mempelai. Jadi they remember, because like you say, maybe this is one in a lifetime opportunity, once in a lifetime moments. So InsyaAllah. So these are the thing that we want to help them create. Tu yang kita ada kat situ. Cuma mungkin kadang-kadang masa pun main. Yes, masa kadang-kadang dekat event room ni dia dah nak halau macam-macam kau cepat-cepat. Bayar beribu 3-4 jam aja. Jadi kerja DJ ni pun kena cepat-cepat. Kalau cepat-cepat pun jangan tangkap muat. You cannot just see like that. Macam like say lah, semua ada cara. Semua how macam kita nak apa ni, beritahu the guest, okay, time lagi 15 minit for event to end, so can start prepare, jumpa the parents. Sekejap, kita stop dulu sini sebab that is about nanti kita talk about this in our second episode. Sebab tadi kita mention DJ is the vibe of the event. Betul. Because of that, he is the one who jaga the flow. So nanti kita cakap about the flow boleh. And the vibe. Kita sambung sebab sekarang kita nak take a break dulu. Kita continue the second episode, okay? For now, korang jangan lupa like, tag and share video ni. Comment sikit, nak tanya-tanya. Kalau korang nak get in contact with kita punya Alimin, DJ MC Alimin, nanti Panji kita akan letakkan dia punya nombor telefon lah, kalau dia okay. Alright. So Mas, Assalamualaikum, jumpa lagi kejap lagi ya. Oh, Mas short DJ kau nak panjang-panjang. Tadi kita nak ending. Ini bukan event Dia bukan event je. Okay, kita will continue second episode and one more time, Panji nak awal-awalkan about this place, venue Wiyaman Bridal. Korang check dia punya IG, dia orang punya all the platform social dia media ada. And korang nak tahu macam mana dia how good dia punya makeup. Also dia punya IG latest studio shoot pun ada. So just contact them, contact her. Affordable price, tapi yang terbaik. I build this one. Bukan, I vouch for it lah. Bukan apa ni, bukan janji tapi pasti. Kan DJ dah berbual. Penutup tu, penutup. Bukan janji tapi pasti. Bukan janji tapi pasti. Kau dengar ni suara DJ. Cuma je. Okay. Kita jumpa lagi. Saya Tante Mas, Panji Syafiee di sini. Assalamualaikum. Be safe, stay safe. Bye.